Alhamdulillah, strike ketiga. Ada patung guys, strike ketiga. Alhamdulillah. Tengok ni geng. Gila lah. Berdaruh-daruh ikan. Allah, aktif lajak ni. Nampak geng ni geng, lemon green. Strike bro. Ada batu geng. Ada batu ikan ketiga kita. Mantap tak mantap, padu tak padu geng. Allah akbar, tak boleh keluar. Memang solid lah kalau kena bakar mata kail strike bro ni, memang solid geng. Alhamdulillah. Ini geng, lemon green. Mantap. Ada hasil geng, ada sambutan, mantap. Padu.